Reč kolega Torbica, izvolite. Poštovani predsedavajući, cenjena guvernerko sa saradnicima, kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, s ciljem da se dodatno definiše predmet ovog zakona, kako bih kolegama iz bivše dosovske vlasti razjasnio da se predloženi zakon ne odnosi na njihovu omiljenu političku disciplinu glasanje na daljinu. Svi se verovatno još uvek sećamo kako se decembra 2001. godine, samo godinu dana posle petooktobarskog puča, kada je silom, batinama, pljačkom i paljevinom u Srbiju uvođena takozvana demokratija, u Skupštini Srbije glasalo o Predlogu zakona o radu, koji je u načelu usvojen sa jednim jedinim glasom više od potrebne većine, i to glasom Borislava Novakovića, bivšeg funkcionera Demokratske stranke, koji je trenutno bliski saradnik Vuka Jeremića. Borislav Novaković, koji je širokoj javnosti poznat i po tome što je osuđen na 3,5 godine zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i štete od preko 5 miliona evra koju je pričinio budžetu grada Novog Sada prilikom izgradnje Bulevara Evrope, je 2 dana pre održavanja glasanja o Zakonu o radu u Republičkoj skupštini odleteo za Solun na neku konferenciju i u vreme glasanja bio u Solunu. To što su po ko zna koji put bili uhvaćeni u prevari i nedozvoljenim radnjama, to što se na snimku sednice vidi kako umesto poslanika Novakovića glasa pomoćnica ministra za rad, nije smetalo šefu poslaničkog kluba DOS-a Čedomiru Jovanoviću da izađe u javnost lažući da je Novaković tog dana u Beograd doleteo iz Soluna, da je u 13 časova i 10 minuta glasao i odmah zatim odleteo nazad u Grčku, gde je već u 15 časova i 30 minuta viđen na konferenciji za štampu. Lagao je Čedomir Jovanović kao mnogo puta pre i posle toga, ne znajući da odgovori ni u koje vreme, ni kojim avionom, ni da li redovnim ili vanrednim letom se Novaković navodno vratio u Solun, svestan da Borislav Novaković tog dana nije bio u Skupštini, svestan da iz Beograda tog dana nije bilo redovnih letova za Atinu i Solun, a da kontroli leta nije bio prijavljen ni jedan vanredan vladin ili privatni let. Ništa nije bilo bitno kako bi se prikrili prljavi kriminalni tragovi. Dosovski specijalisti za prevare su ponovo, nepune 2 godine kasnije, jula 2003. godine, prilikom izbora guvernera Narodne banke Srbije, zloupotrebili elektronske kartice više od 11 poslanika poslaničke grupe DOS, umesto kojih su glasali u njihovom odsustvu. I ovaj put, posle otkrivanja prevare i činjenice da poznata glumica Neda Arnerić nije bila u Skupštini prilikom glasanja, ponovo se našao dežurni dosovski manipulator, ovaj put oličen u liku Bojana Pajtića, gle čuda, ponovo kadra Demokratske stranke, koji je u to vreme bio predsednik poslaničke grupe DOS-a. Bez trunke srama i stida, Bojan Pajtić je pred novinarima mahao nekim papirima koje je trebalo da liče na taksi račun Bodrum-Istanbul i avionsku kartu Istanbul-Beograd, kao krunski dokaz da je Neda Arnerić prekinula letovanje u turskom letovalištu Bodrum da bi glasala u Skupštini Srbije.